таърих гоҳ ҳаст ки мардуми тоҷик то санаи 9 сентябри соли 1991 аз ҷониби мардуми аҷнабӣ муштҳои пурзуреро ба сари хеш эҳсос кардааст. бо вуҷуди ин қадар фишороварӣ ва маҳкуми зиёд, лекин мардуми тоҷик урфу одат, илм ва адабиётро бо худ нигаҳ дошт ва барои мардуми тоҷик як давлати алоҳидаи мустақил зарур буд. санаи 9 сентябри соли 1991 ҳамин сана ба вуқӯъ пайваст ва мо истиқлолияти давлатиро қабул кардем. ҳамчун як давлати алоҳида ба ҷаҳониён муаррифӣ шудем. инак мо солиёни зиёдеро тай намудем ва ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гаштем. имрӯз мо дар барномаи фурсати гап перомони саҳми васоити ахбори омма дар тарғиби ормонҳои миллӣ ва аз ҷумла арзишҳои истиқлоли давлатӣ бо яке аз ҷомеъшиносон ва журналистони маъруфи ҳавзаи суғд ва тоҷикистон неъматулло мирсаидов суҳбат мекунем. шумо барномаи моро пайгирӣ кунед. ассалому алайкум устоди азиз, шумо назме, шумо дурустме, ҳолатон назме, сиҳат саломат, коротон назме, истиқлолиятон муборак бошад. ҳамин вай мехостем ки ҳамин атрофи мавзӯи истиқлолияти давлатӣ ба дусе масъалаҳои бисёр муҳимаш вақти суҳбат кунем. کوچه خیابان‌های شهر ما به قدم می‌زنم راستی گپ به هر حال شکر میکنم. نه البته این وای همین یکی از اساسی پایه گویم وای همین آرامی دیگه پایه حیاتی خوشبختانه گویم اگر آرامی همین آرامی باشد همش میشه. дӯстони азиз, тамошобинони арҷманд, барномаи фурсати габро тамошо карда истодед ва чунон ки дар оғоз мо гуфтем, имрӯз дар меҳмонии мо устод неъматулло мирсаидов, рӯзноманигор ва ҷомеъшиноси маъруф, шуморо хушомадед мегӯем устод. имрӯз мо вобаста ба истиқлолияти давлатӣ мехоҳем ки бо шумо як суҳбати вижаеро анҷом диҳем ва нахуст устод суол ҳамин аст ки мо дар даврони шӯравӣ пас аз вилояти муқтор ва бо кӯшишу талошҳои хеле аз равшанфикрони тоҷик аз ҷумла абдуқодир муҳиддинов, абдураҳим ҳоҷибоев, шириншоҳ шотемур, нусратулло махсум ва чандин тан аз садриддин айнӣ ва чандин тан аз равшанфикрону донишмандони тоҷик ҳамчун ҷумҳурии ҳафтуми иттиҳоди шӯравӣ эътироф шудем ва ҳамчун як давлати алоҳида гӯё фаъолият мебурдем ва суол ин аст ки дар даврони шӯравӣ бо вуҷуди ҳамчун як давлати алоҳида ва мустақил эълон шудан мо то чӣ андоза истиқлол доштем, яъне истиқлолиятро ба даст оварда будем? пеш аз ҳама гуфтам мехоҳам ки худи мафҳуми истиқлолият ин ниҳоят дараҷа мафҳуми фаррох аст, доманадор аст, пурмазмун аст ва ҳар касе ки ба маънии ҳамин мафҳум сарпа меравад, вай бояд ба истиқлолияти миллӣ давлатӣ эҳтиром гузорад. ягон иде мана ҳозир мо 32-мин солгарди истиқлолияти давлатии миллиро қайд карда истодем. ягон иде чунин арзиши бузург надорад. воқеан хеле бо шукӯҳу шомат таҷлил мешавад ҳар сол. албатта мо эҳтиром мегузорем, зеро ҳозир шумо ишора кардед ба давлатдории мо дар доираи иттиҳоди шӯравӣ. албатта мо давлат доштем, давлатдорӣ ҳам буд, вале мо соҳиб ихтиёр набудем. мисоли ҳамин мисоли равшанаш ин ҳамон ки аз Москав роҳбари кишвар таъин мешуд, роҳбари баъзе вазорату идораҳо
در ساحه امنیت، در ساحه علاقه، در ساحه کمیونیکاسیون از بالا با ما میگفتن که کی شدن است در کار کی نی، تا اونها اگر تصدیق نکنند، اگر به راهکار تصدیق نمیشد که اینم معنای آن را داشت که اداره دولت از مسکو بود، از مرکز بود. سرحدی که تاجیکستان با فرض کردیم دیگر کشورها داشت و سرحد دولتی اتحاد شوروی به حساب میرفت. ما نه گمرک داشتیم و نه ارتش ملی داشتیم و نه دیگر چیزی نداشتیم. یعنی با شرافت استقلالیت ملی ما اختیار دولتداری، اداره کردن دولت خودمان رو به اختیار خودمان گرفتیم. یعنی امروز حق و حقوق داریم. از نگاه سیاسی ما امروز از هیچ کس وابسته نیستیم. یعنی ما آزاد هستیم، ما صاحب استقلال هستیم، ما صاحب اختیار هستیم. ولی باز جزهای دیگری هستند که امروز اونها رو ما کوشش میکنیم رشد دهیم، کوشش میکنیم که استقلالیت اقتصادی به دست داریم. ما اگر ثروت‌های داخلی خودمان اونها رو پوره استفاده کنیم، کار کنیم، احتیاط کار رو نه به منفعت کشور روانه کنیم، به منفعت ملی روانه کنیم، اگر من باوری دارم که تاجیکستان به صف یکی از دولت‌های مترقی البته وارد میشه. و بیهوده نیست که واقعا در اکثر صحبت‌ها، ملاقات‌ها پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امامعلی رحمان نیز تاکید میکنند که باید ما همان ذخیره‌های بوده خویش را عاقلانه در دایره امکانیت‌ها استفاده بریم و با یکی از کشورهای مترقی یعنی مبادل یا با تاجیکستان. و استاد بیاید در مورد آن صحبت میکنیم که گرچند با وجود اینقدر ساختن اینفراستراکچور ما البته به همه اون نعمت‌های دوران شوروی که به ما داد ارج میگذاریم، لیکن به هر حال ما استقلال کامل نداشتیم. خب بیاید در مورد آن صحبت میکنیم که شما در زمانی استقلالیت به دست آوردن شما علاقه در دوره کمالات قرار داشتید، شما همه چیز رو خوب در یادتان دارید. چی در یادتان هست از دوران استقلال؟ من بسیار روزهای زیبا، روزهای خوش و روزهای پرفاجعه رو در خاطر دارم. بی‌واسطه در مرکز کشور، در پایتخت کشور زندگی میکردم، فعالیت میکردم. نه تنها از پیش نظرم بسیار واقعه ها گذشتن، بی‌واسطه من اشتراکداری واقعه های سیاسی، رویدادهای داخل کشور بودم. من خیلی خوب میدونم که وقتی استقلالیت ملی تاجیکستان اعلان کرد، این بازی یک گویم خرسندی زیاد استقبال شد. البته جانبداران اتحاد شوروی بسیار بودند. حتی در رفت رایپرسی که سالهای 90 گذرانده شدن، اکثر به نگاه داشتن اتحاد شوروی آواز داده بودند. آنها نمیخواستند که دیگر آن از دولت پر اقتدار شوروی، یعنی از دولت آرمانی دست کشند. آنها میخواستند که در همین دولت باشند. یعنی من از اول صحبت به سبب به فهمش معنی همین مفهوم استقلالیت اشارت نکردم، چون که نه همه میفهمیدن. دانش سیاسی، تفکر سیاسی امکان نمیداد که به این چیزا، هیچ کس نمیخواد که همون طرز زندگی خودش ویران شود، هیچ کس نمیخواست که حیاتش ناآرام شود. البته هر یک نویگری را قبول کردن نهایت درجه دشوار بود، ولی در نظر باید گرفت که کشورهای بزرگ جهان مثل هندوستان، دهها دولت‌های افریقا، اونها برای صاحب شدن به استقلالیت خونریزی ها کردند. 10 ساله ها، 100 ساله ها مبارزه بودند.
یعنی اونها به مضمون همین مفهوم میرسیدن. با بسیار کشورهای اتحاد شوروی مشرف گردید که اونها با آسانی به همین استقلالیت ملی سزاوار شوند، صاحب شوند. چون که وقتی که همه کشورها به موافقه رسیدن که اتحاد شوروی با همین برهم خورد و جمهوری‌های در داخل اتحاد شوروی بوده همشان همچون دولت اعتراف می‌شوند، در یگان کشور دیگر واقعهایی که مثل در تاجیکستان رخ داد ندادند. افسوس که تابش‌های سیاسی در تاجیکستان اولی آخر سالهای 80 و اولی سالهای 90 نهایت درجه زیاد بودند. اونها مختلف بودند. البته وقتی که فضا خالی شد کشورهای دیگر کوشش میکردند که به محور سیاست خودشان تاجیکستان رو جلب کنند، نه تنها تاجیکستان رو بلکه دیگر کشورهای آسیای مرکزی رو هم. این معنی آن رو دارد که آن بحث‌های خونی و آن جنگی برادر کشی ما یعنی جنگ تحمیلی بود، یعنی جانب سوم هم در آن اشتراک میکرد. البته همون میگویم که وقتی که فضای همون اتحاد شوروی خالی ماند، اکثر دولت ها خودشون آزاد احساس کردند، ولی اونها البته خودشون تنها دولت بنیاد کردنشون دشوار بود. اونها البته از دیگر دولت ها وابسته باید می بودند. برای همون به محور سیاست هر گونه دولت هایی که ساختشان حتی دنیوی نبودند ما رو کشیده گرفتنی شدند. وقتی تلاش های سیاسی در تاجیکستان به جنگ شهروندی تبدیل یافت، مخصوص این چیز احساس شد. بسیار کشورها بودند. همون دوره بسیار سیاستمداران تاجیکستان از بس که نامشان داغدار شدگی بود به عرصه سیاست مردم میخواستند که چهره‌های نو برآیند و یکی از چهره‌های نو یعنی امالی رحمان بودند که اون کس رو مردم قبول کرد. مردم از سخن‌های اولی اونها در دلش آرزوی امید نو پیدا شد. اونها مردم باور کرد. یعنی همین در شخصیت امالی رحمان ما حاضر میگیم که من تاجیکستان اگر 32 سال به واسطه در راه استقلالیت رشد کرده باشد اگر، لیکن هیچ کس نمیدونست که آینده چی میشود. ولی از کارهای اولینشان امالی رحمان اثبات کردند که برای وی کس منفعت‌های ملی از همه پر ارزشند بلندتر میستند. یعنی بهترین کارهایی کرده و یا در سالهای اول این برگرداندن گریزه ها بود. بله. پایدار کردن حکومت کنستیتوسیونی که در آن بسیاری ها جان نثار کردند. یعنی طرفداران حکومت کنستیتوسیونی جان خود را باختند برای پایدار شدن این دولت. در همون شرایط نهایت درجه دشوار رابطه های کشور را رابطه های نوی کشور را در عرصه بین الخلقی باید براه میموند، چون که ما پیش این خیلی تجربه نداشتیم. تشکیلات های بین الخلقی به کشور ما در روزهای سخت‌ترین یاردم کمک های بشردوستانه رساندن و این هم باید در نتیجه رابطه های درست برپا کردن با همین سازمان ها امکان پذیر گردید. خلاصه من بعدتر بنیاد کردن دو نخب بزرگی که ولایت سوق رو با پایتخت کشور پیوست کرد، این یک نقشه عظیمی بود که به هر حال برای عملی شدنش بسیاری ها باوری هم نداشتند، لیکن همین چیز عملی شد. بله. و حاضر نسل امروزه حتی تصور کرده نمیتواند که برای از خوجان تا دوشنبه رفتن 12 ساعت با ماشین حرکت کردن در کار بود و نقها رو در قله بلندترینش فتح کرده حیاتتون رو زیر خطر مانده گذاشتن در کار. شما هم چندین مراتب رفتگی هستید؟ بارها گذشتگی هستم. وقتی که میگذاشتید با خاک و چنگ پوره فرا گرفته میشدید. وقتی که به دوشنبه وارد میشد اگر
ба фикрам даруни ягон ҳал рафта агар шино накунед тоза нашед худатонро шояд намешинохтед ҳам хандаовар метофад лекин бо вуҷуди ҳамин ҳозир имрӯз бинед чӣ хел роҳҳои мунфарш то душанбе барои рафта расидан ҳамагӣ 4-5 соат вақт кифоя аст бо мошинатон меравед ҳатто мошинатон чанг намегирад барои ҳамин дар назди ҳамин амалӣ шудани нақшаҳо бояд гуфт ки ба ин чизҳо эҳтиром гузоштан дар кор аст эҳтиром зоҳир кардан дар кор аст имрӯз ҳам ҳамон сиёсати вусъат додани роҳҳои нақлиётии кишвар идома дорад ҳамаи манотиқҳои кишвар ба ҳамдигар ҳарчанд пайваст ҳастанд баъзе деҳҳои дурдаст роҳҳои чӣ надоранд вале як ҳаракати ватандӯстона дар кишвари мо имрӯз рафта истодааст ки мардум ҳаракат мекунанд худашон роҳҳои хонашонро роҳҳои кӯчаҳои деҳоташонро мунфарш кунанд хонаҳои худашонро обод кунанд яъне барои ҳамаи ҳамин чиз истиқлолият имконият додааст яъне мардум соҳиби ҳаққу ҳуқуқ гаштаанд онҳо метавонанд хонаи худашонро агар бо меҳнати ҳалоли худашон агар созанд ҳар чӣ қадар хона созанд агар ҳеҷ кас бо онҳо кордор намешавад ҳеҷ кас монеа эҷод намекунад яъне дар деҳот бошадам сокинони як деҳ бо ҳамдигар маслиҳат мекунанд роҳи худашон гирифта обод мекунанд давраи шӯравӣ ҳатто тасаввур кардан душвор буд ки мардум худашон пул партофта роҳи деҳҳои худашонро чӣ кунанд мунфарш кардан ин иҷозат ҳам намешуду чунин имконият ҳам набуд имрӯз имконият пайдо кардан як маоше мо албатта мегӯем вақте ки давраи шӯравӣ мегӯем ки маош мегирифтем ҳама бо кор таъмин будем лекин хонаи дари обод надоштем имрӯз ҳар як хона бинед агар қариб ки 2-3 ҳатто мошин дорад мо як маоше мегирифтем ки барои сарве либос кифоя мекард барои хурду хӯрок кифоя мекард лекин даҳҳо орзу умед доштем ки солҳои зиёд вайро амалӣ карда наметавонистем имрӯз имконият аст агар шумо истеъдод доштагӣ бошед шумо агар хоҳиш доштагӣ бошед шумо агар аз меҳнат натарсед агар шумо тавонед истеъдоди худатонро истифода кунед шумо сатҳи зиндагии худатонро баланд бардоштанатон барои баланд бардоштан имконият ҳаст ба ҳар ҳол албатта давлат ҳам кӯшиш мекунад ки сатҳи камбизоатӣ то рафт паст барояд кам шавад солҳои сол ба ҳар ҳол сатҳи некӯаҳволӣ беҳтар шуда истодааст яъне барои ин пеш аз ҳама чӣ дар кор аст сулҳу осоиштагӣ воқеан ягон барнома ягон кори телевизионии мо агар сухан дар бораи истиқлолият таърихи истиқлол равад бе ҳамон баҳсҳои бародаркушӣ намешавад суол ин аст ки боз яке аз нақша яке аз кори муҳими ҳамин сиёсати давлатӣ он буд ки созишномаи иstiqrori сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид ва ба ҳамон ҷанги хонаносуз ҷанги бародаркушӣ хотима бахшида шуд дар мавриди ҳамин суҳбат мекунем ва як зерсуоли дигари ман он аст ки шумо дӯстони наздики худатонро дар ин ҷанг будед буданд дӯстону рафиқоне ки хеле наздик будед ва ҳамин ҷанги хонаносуз масалан онҳоро аз байн рабуд албатта ман бисёр чеҳраҳои бузурги сиёсӣ шахсан мешинохтам як нерӯҳои сиёсӣ буданд ки манфиатдор буданд ба идома ёфтани бесару сомонӣ чунки дар фазои нооромӣ дуздидан тороҷ кардани молу мулк барои баъзе гурӯҳҳо хеле қулай буд онҳо манфиатдори он буданд ки ҳамин бесару сомонӣ дар кишвар идома ёбад албатта кишварҳои дигаре буданд ки баъзе нерӯҳои сиёсиро маблағгузориам мекарданд ман на танҳо бо минҳоҷ ғуломов бо устод осимӣ устод исоқӣ шинос будам
дар худи соҳаи журналистика якчанд нафар чеҳраҳои ниҳоят дараҷа чеҳраҳои маъруф буданд ки онҳо ҳам дар рафти ҷанги шаҳрвандӣ ҷон нисор карданд. яъне касе тасодуфӣ ба касе суиқасд карданд, касе ба гурӯҳҳои сиёсӣ ҳамроҳ шуд. ҳаёти мо ҳам зери хавф қарор дошт. вале аз рӯзҳои аввали ҳаракати пойдоркунии ҳокимияти конститутсионӣ ман дар паҳлӯи президенти имрӯзии кишвар эмомалӣ раҳмон будам. медонистам ки аз кӯчаҳои пойтахт ман ҳамон давраи шадиди соли 92 озодона гаштанам ниҳоят дараҷа хатарнок буд, вале мавқеи устувори сиёсии ман аз ҷониби ҳамаи қувваҳои сиёсӣ эътироф мешуданд, касе барои ман осебе нарасонд. дар ҳамон талотуми сиёсӣ, яъне мавқеи худатонро интихоб карданатон хеле муҳим буд, мавқеи дуруст. ман пеш аз ҳама аз назари журналист, аз назари намояндаи васоити ахбор мегӯям ки намояндаи васоити ахбор ҳаққу ҳуқуқ надошт ки ба қувваҳои сиёсӣ ҳамроҳ шавад. бояд беҳизб мешуд. яъне вақте ки мо дар бораи фаъолияти худам аз рӯи ҳамон одоби журналистӣ сухан мерасонем, мегӯем ки мо набояд ғаразнок бошем, мо ҳамеша бояд беғараз бошем, мо бетараф бошем, мо бояд чӣ. вале ин маънои онро надорад ки мо дар канор бошем. мо албатта чизе ки ҳақ аст, бо роҳи ҳақ бояд равем ва пеш аз ҳама манфиатҳои миллии худамонро эҳтиром кунем, эҳтиром гузорем ва бояд тавонем фарқ кунем ки манфиати миллӣ аз куҷо сар мешавад, дар куҷо ба охир мерасад, дар куҷо манфиати гурӯҳӣ сар мешавад, дар куҷо манфиати шахсӣ сар мешавад. мо ин чиза хеле хуб донистам ва дар кор аст. мо шумо ман имрӯз дар як шароите зиндагӣ мекунем ки журналистика давраҳои шӯравӣ ҳамчун ҳокимияти чорум муаррифӣ мекарданд. яъне мавқеаш хеле бузург буд. васоити ахбори умум як ёрдамчии асосии ҳокимият, ҳукумат буд. яъне мо танқидҳоям мекардем, ҳеҷ маънои онро надошт ки дар давраи шӯравӣ мо танқид намекардем. мо албатта танқид мекардем, мо таъриф мекардем. ҳамаш ҳадду канор дошт. танқидҳо бояд ҳамеша солимона бояд бошанд, беғараз бошанд. вале дар бораи дастовардҳоям фаромӯш кардан дар кор нест. имрӯз дар фазои иттилоотии кишвари мо ба ҷои давраи шӯравӣ якун тасаввур кунед ки як телевизион буд, як радио буд, 3-4 рӯзнома буд ва ҳамаш давлатӣ буд. имрӯз давлати соҳиби истиқлол имконият додааст ки васоити ахбори умум ҳам озодона рушд кунад. ғайри расонаҳои ҳукуматӣ боз расонаҳои ғайри давлатӣ амал мекунанд ки онҳо ихтиёри пурра дар даст доранд. устод, дар ҳошияи ҳамин суҳбат ман бисёр мехостам аз он суол кунам ки умуман дар даврони ҳамон шакл гирифтани давлати соҳиби истиқлол, яъне давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон, васоити ахбори omma чӣ саҳм дошт? хоҳ рӯзномаҳои хусусӣ, хоҳ давлатӣ, умуман васоити ахбори omma то чӣ андоза саҳм доштанд барои шакл гирифтан, барои ташаккул ёфтан ва барои як давлати комил ба вуҷуд омадан? вақте ки истиқлолияти давлатӣ эълон шуд, вақте ки аввалин расонаҳои ғайри ҳукуматӣ пайдо шуда, баъзе ҳатто сарфар намерафтанд ки озодӣ маънияш чӣ аст. озодӣ ин
نه اون معنی رو دارد که شما حق و حقوق داشته باشید برای گفتن همه چیز. البته یک دایره باید باشد، دایره آداب باید باشد، باید قانون باشد. البته قانون درباره مطبوعات دوره شوروی هم بود، ولی قانون هایی که پیدایش دولت نو را باید به نوبت گیرند اونها نبودند. وقتی که پارلمان کسبی پیدا شد، قانون های دیگری درباره رادیو، درباره تلویزیون، درباره عموم اطلاعات پیدا شدند. قانون ها درباره رکلام پیدا شدند. یعنی همه این یک چارچوبه ای که فعالیت رسانه ها را باید اداره کند. از اون چارچوبه ما برای برآمدن حقوق نداریم و آزادی رو به طور خود نباید منیداد کنیم. آزادی تابش های زیاد دارد، ولی آزادی هیچ وقت در یگان جا من ندیدم که آزادی مطلق باشد. همش نسبی است. همش نسبی است. من امروز وقتی که شبکه‌های جمعیتی پیدا شدن، اونها حاضر اداره نشونده هستند. هر کس هر چی خواهد اگر میگوید این به فکر بشنی ما نمیزیباد. فکر نمیکنن که یک سخن ناسزای گفته اون کس حتی بر رابطه های بین دو کشور تاثیر رساندنش ممکن است. بیهوده نیست که استاد واقعا شما بسیار یک نقطه مهم رو قید کردید. بیهوده نیست که امروز در حکومت جمهوری تاجیکستان یک لایحه قانون برای تنظیم فعالیت بلاگران حالا تهیه شده است و محتوای آن است که اگر از 5000 زیاد عمرنشی داشته باشه شما باید از قید دولتی گذارید. یعنی فعالیتی اون نفرانی که در شبکه‌های اجتماعی کار میکنند حتما در اساس قانونگذاری تنظیم کرده می شود. من بعد من وزیر اگر با روسیه نظر اندازی دگر بسیار هم بلاگرای تفتیش کرده ایستادن که اونها میلیون پول کار کردگی هستند و این مبلغ رو حتی اندازش رو نسپردند. برای همون اگر وقتی که قانون نباشد، وقتی که اداره نشود، اگر این یعنی چی می شود؟ یک خاص خودگی. نه. خب استاد، چون اینجا سخن درباره شبکه‌های اجتماعی رفت، الحال ما از آن شکرگزاری میکنیم که در بحث بین دولت قرقیزستان و تاجیکستان الحال حالا نیست. مقرر کردن مرز و سرحد تا حال ادامه دارد. گروه ها کار کرده ایستادند، لیکن سال قبل یک بحث شدید هم بین همین دو دولت با وجود آمد و من همچون ژورنالیست، ما همچون نفرانی که در همین ساحه کار میکنیم یک چیز را احساس کردیم که هویت ملی مردم نظر به سالهای قبلی بیشتر شده است. آنها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی می-نوشتند، از آن میگفتند که ما میخواهیم در پهلوی مردم ضرر دیده باشیم. از آن قصه میکردند که حتی در پخش‌های آنلاینی میگفتند که کجا رویم اگر رهبریت دولت اجازه دهد ما در پهلوی نظامیان باشیم. یعنی همین گونه حرف‌ها هم بود. تو چه اندازه میتوان گفت که شبکه‌های اجتماعی وسایل اخبار عامه برای بالا بردن هویت ملی و وطنداری وطندوستی میتواند سهم گذاشته باشد؟ البته یگان چیز به تاثیر در زندگی نمیموند. همون محیطی که شما رو فرا میگیرد حتما به شما تاثیر میرساند. اگر کارهای فهماندهی بیشتر شود، اگر بیشتر چهره‌های شناخته، عالمان، شاعران، روزنامه‌نگاران بیشتر سخن کنند، همون تفکری نفرانی که حتی درباره استقلالیت، درباره منفعت‌های ملی اندیشه نمی‌راندند، تفکری اونها هم البته تغییر می‌یابد و این یک تابش البته خوب دارد. من پیش از همه قید کردنی هستم که وقتی که قانونی زبان آخری سالهای 80 در جمهوری تاجیکستان قبول شد و بسیاری ها حتی ناراضگی هم بیان کردند، چون که نفرهایی که
забонро намедонистанд дар сохторҳои давлатӣ кор карданашонро ба назар мегирифтанду мегуфтанд ки хеле душвор, ин номумкин аст, вале ҳамаш мумкин будааст. ҳозир забонро ба андозаи хуб медонанд ки ҳамин дониши забон имкон медиҳад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона иштирок кунанд ва касе ки навишта метавонад, яъне албатта ба манфиатҳои кишварро муҳофизат мекунад дар онҷо, албатта ба таъсир мерасонад. боз донистани забонҳои хориҷӣ хеле муҳим аст вақте ки сухан дарбораи манфиатҳои миллӣ дар арзаи байналмилалӣ меравад, вақте ки сухан дарбораи низоъҳои марзӣ меравад. ин чиз зарур аст, чунки афкори байналмилалиро сохтан лозим аст, ҳақиқатро баён кардан зарур аст. афсус ки дар ин ҳарчанд ҳувияти миллии мо анча баланд шуд, хеле баланд шуд, лекин то ҳол мо аз Қирғизистон қафо мемонем. дар он ҷо умуман васоити ахбори умум хеле рушд кардааст. ин як. интернет арзон аст, дастрас аст. онҳо воситаҳои техникии истифодаи ҳар гуна асбобҳои инкосиро хеле хуб аз худ кардаанд, медонанд ва захираҳои техникии шабакаҳои иҷтимоиро хеле хуб истифода мебаранд ва ҳатто як нафаре бо гурӯҳҳо ҷанги иттилоотӣ бурданаш мумкин аст. ман имрӯз қаноатманд аз он ҳастам ки дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ниҳоят дараҷа осудагӣ ҳукмфармост. худо нахоҳад муноқишае рух диҳад. имрӯз аломатгузорӣ идома дорад. марз ин яке аз рукнҳои давлатдорӣ аст ва мо марзи худамонро бояд муҳофизат кунем, сарзамини худамонро муҳофизат кунем ва ҳама бояд омода бошанд ки дар сурати зарурӣ дониши худашонро такмил диҳанд ва имкониятҳои худашонро васеъ гардонанд, то ки тавонанд дар баҳсҳо агар барои манфиати миллат пайдо гарданд, дар онҳо иштирок кунанд ва фаъолона муҳофизат кунанд. беҳуда нест ки дар кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи донишгоҳи давлати Хуҷанд дар факултаи журналистикаи донишгоҳи миллӣ мин баъд ихтисос ва гурӯҳҳое таъсис дода истодаанд ки журналистикаро бо забони русӣ меомӯзанд, бо забони англисӣ меомӯзанд ва ин ҳам бар манфиати кор аст. ин ҳам ба он мебарад ки мо минбаъд метавонем дар ҳама баҳсҳо бо забонҳои ғайр суҳбат кунем, хориҷӣ. ва аз ҳама муҳим ҳамин табиати зебои Тоҷикистонро бо ҳамон забони хориҷӣ ба мардуми дунё қисса намоем ва онҳоро ҳамчун сайёҳони хориҷӣ ба ин давлати биштосод даъват карда бошем. хуб устод, дар интиҳои суҳбат ман аз он мехоҳам шумо пурсон шавам ки шумо 10 соли минбаъдаи Тоҷикистонро чӣ гуна тасаввур кардан мехоҳед? яъне пас аз 10 сол мо пас аз 10 соли истиқлол боз як суҳбате анҷом диҳем ва он вақт мо аз чӣ гуфта метавонем ба андешаи шумо, агар мо имрӯз пас аз ин миқдор соле ки на чандон тӯлонист, лекин ҷанги хунрезӣ аз байн рафт, чӣ қадар рушд кардем, ба пеш рафтем ва имрӯз вақте мо суҳбат карда медаромадем, шумо гуфтед ки оромона дар хиёбонҳо мегардам, ин ҳам як неъмати истиқлол аст. пас аз 10 сол мо чиро интизор шуда метавонем устод? акнун ҳозир бинед чӣ гуна нақшаҳои азим дар пеш аст. ҳозир давраи саноати кунунии иқтисодиёти кишвар идома дорад. ман ниҳоят орзу мекардам ки корхонаҳои бузурги саноатӣ ки имрӯз бекор меистанд ё ки ба 30% иқтидорашон кор мекунанд, онҳо ба кор андохта шаванд. ман орзу мекардам ки ба кишвари мо сармоягузорони зиёд аз на танҳо аз Чин, аз Русия, балки аз дигар давлатҳои ҷаҳон биёянд, дар ин ҷо корхонаҳои нав пайдо шаванд. ман мехостам ки геси пуриқтидортарини мо роғум, гумон дорам ки то солҳои 32
اگر در حقیقت امکانیت میشد و ما میتوانستیم این ساختمان عظیم رو با آخر میرساندیم، استقلالیت انرژتیکی خودمان رو تامین میکردیم، خیلی خوب شد و آرزو دارم، باوری دارم که همین چیز به ثمر میرسد. من آرزو دارم که در کشوری ما کم بزاحت گفتنی مفهوم دیگر بعد 10 سال صدا نمیدهد. من میخواهم که کشوری ما یک کشوری سیاحی شود، یک کشوری ترانزیتی شود که بندرهای ما از دیگر کشورها استفاده شوند که این هم برای وارد شدن مبلغ‌های علاوه‌ای به بودجه کشور البته مساعدت خواهد کرد. من میخواستم که با باوری دارم که تاجیکستان در عرصه بین‌المللی اعتبارش نهایت درجه زیاد می شود. امروز ساحه‌های ورزش رشد میکند. من ده‌ها نام‌های نو، چهره‌های نو پیدا شده ایستند که در عرصه جهانی تاجیکستان رو معرفی کرده ایستادند. یعنی چنین قهرمان‌ها نه تنها در ساحه ورزش، در ساحه علم و تکنیک پیدا می‌گردند و نفرانی که امروز خودشان رو، وجودشان رو به علم و تکنیک بخشیدند، اونها به هر حال به میدان می‌برایند. من باوری دارم که همین است. من باوری دارم که علم طبی ما باز پیش می‌رود، چنانکه که در اتحاد شوروی چنانکه که شهرت جهانی داشت باز شهرت پیدا می‌کند. البته برای همه همین فضای آسایشته در کار است. فضای آسایشته در کار است. ما باید صلح و آسایشتگی را قدر کنیم، حرکت کنیم که برای ناآرام گردیدن حیات ما مداخله نشود. تشکر. وقتی شما این حرف ها رو میگفتید در وجود من یک احساس عجیب فرا گرفت که من خودم رو خیلی خوشبخت حس کردم و البته فکر میکنم که تماشابین های ارجمند ما نیز در طول این برنامه خیلی کوتاه هم باشد معلومات جالب خوبی رو برای خود گرفتند و من همین لحظه میخواهم که شما چند حرف برای تماشابینان ما، برای کل اون نفرانی که حالا ما رو در شبکه‌های اجتماعی تماشا میکنند، پیام استقلال فرستید، تبریک کنید. چون که شما گفتید ما امروز سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی ملی را قید میکنیم. من برای مردم شریف تاجیکستان پیش از همه صلح و آسایشتگی را تمنا دارم. من گفتنی هستم که اگر برای آنها چنین فضا مساعد باشد، فراهم باشد، اونها تمام استعداد خودشان رو میتوانند استفاده کنند و حق و حقوق دارند. من به قریب پرزیدنت کشور برآمد کرده گفتم که جوانان رو تربیت کنید، برای اونها شرایط فراهم آورید، دایره فعالیت اونها رو تنگ نکنید. من میخوام که جوانان ما راه خودشان رو یابند. در این روزهای تقدیرساز تمام استعداد خودشان رو برای دیگرگون کردن، یعنی آباد کردن کشور خودشان صرف کنند، زندگی خودشان رو آباد کنند. هر کس بختش در دستش است. تنها با مهنت در اساس دانش میتوان بخت خود را به دست دارید. برای همه شما بینندگان عزیز من کامیابی ها در فعالیت همه روزتان، روزگار آباد، فیض و برکت برای دسترخوان شما تمنا دارم. تشکر. تماشاگران ارجمند، اگر شما در زندگیتان خشت بالای خشت گذاشتید و محل خود، خانه خود را آباد کردید، این یک سهم گذاشتن به استقلال دولتی است. اگر شما یک کاری پرمنفعت انجام دادید و
барои рушди ҳамин сиёсат, барои рушди маҳалли худ, барои обод кардани як мавзеъ шумо коре анҷом додед, ин аллакай як тасмими калидӣ барои ташаккул ёфтани ҳамин давлату миллат аст. агар шумо шераке аз худ кардед ва онро дар ҷои зарурӣ, дар вақти зарурӣ гуфтед, аллакай ин як зина пеш рафтан, як зина расидан ба ормонҳои миллист. агар шумо дар сатҳи ҷаҳонӣ бо ягон дастоварде ба ватан баргаштед, соҳиб шудед, ин аллакай саҳми арзанда барои рушду номӯи ҳамин давлату ҳамин миллат аст. мо давлату миллатҳои хеле зиёдро медонем ки бо вуҷуди солиёни дароз муборизаҳо истиқлолият надоранд, давлати мустақил надоранд ва мо бояд аз он ифтихор кунем ки имрӯз ҳамчун як давлати соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шудаем ва арзишҳои хеле зиёди маъданӣ, миллӣ ва илмиро соҳиб ҳастем ки метавонем бо он дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун як миллати соҳибтамаддун ва ҳамчун як миллати пешрафта муаррифӣ шуда бошем. бароятон истиқлолияти давлатиро табрик мекунем ва дӯстони азиз бояд хотиррасон кунем ки ҳамсӯҳбати мо коршиноси масоили сиёсӣ ва ҷомеъшинос, журналисти маъруф устоди азиз арҷуванди мо Неъматулло Мирсаидов буданд. бароятон сипос мегӯем устод ва албатта умед мекунем ки ин суҳбати охирини мо нест ва албатта мо минбаъд метавонем дар дигар масъалаҳо боз суҳбатҳои ҷолиберо бо шумо доир намуда бошем. дӯстони азиз, барномаҳои телевизиони Танинро пайгирӣ кунед. мо бароятон беҳтарин барномаҳоро таҳия мекунем. бо мо бошед. хайр.